Česte ljudi, dobrodošli na epizodu 10 pokušao sam smiješiti challenge. Ovo je neki specijal za 50 subscribera. Znači, skupno smo bilo 50, neko je se subao, a još neko je se preplatio. Pa ništa, da puno da zvužim, hajde da krenimo. What the fuck? Zamaj. Sve ovo je smiješno. Šta ba? Ne konta. Вот, я спину за текстом устал. Глаза. Вот, я стал просто на кругу. Вот. What the fuck? Next. Yeah, Pitobia. Allô? Oh! Vamos a hacer con eso. Connection. Zašto treba konekciju? Ljudi, ovaj će video biti 5 minuta, zato što nemam baš vremena da... I onda sad vam snimim GTA San Andreas. Gledajte to na kanalu. Nešto mi se šparta, nešto je vi. Al, koliko je što? Idemo dalje. Minimo. Ajde tu. I evo nas ljudi, nešto nakon kratke pauze neko je malo dosađivao. Sad. I onaj ljudi. Za ljudi challenge
neuspješan. I to je bilo to tiče epizod nas, tuđe vam kesta, podržite lajkom. I ako jedete meni drugo, prepišite, predlacujte subscribe, kliknite to i postanite dio mog kanala. Mi vidimo u sljedećoj epizodi GTA San Andreas. Bim!